O niguo barabara ya Jogoo Road guku Nairobi yahanaga muthu wa keri kiumia giki arutwo mari muharine wa mbere kumenereria wagi wa bump barabara-ini iyo o gucogereria ikuo na nguraro. We've agreed before 2 o'clock we'll have bumps here. The next thing we are going to buy to build a flyover which will serve both the school and the market. Riu kiraniro giki ni kihingitio guku bump cikihagikwo barabara-ini iyo o nyumirira-ini cia thukuru wa St Mary's. Undu ucio ni ukenetie aciari na urugamiriri wa thukuru. We are very grateful for the quick response the county government did to erase or to put up the bumps. Shukuru Mungu ya kwamba tumewekewa bump kwa hii shule, kwa sababu hata mtoto akifika nyumbani tulikuwa tunaambia Mungu asante. Fareria iroikaine gutengerwo makiria ni ngari cia ukui wa muingi na cia andu kiumbe ikagia riri mweru. Na jamirera korwo rucine riu ina mark ni maramenya ni jam ya ciana ihote gukira no ngari itiragiciarithirio. Uguo no twe thirikari uguo rekire ikage maundu ma speed na ihenya uguo undu wa na ihenya okota guteithia muingi. Obithaa kuma muthufare wa Nairobi na timu ya Senator wa Nairobi Mike Sonko nio maratabania mihang'o ya gukiria arutwo oro muthenya. Whoever comes in the morning, the shift changes the shift at 11 a.m. Another shift starts from there and it ends by 3. And it starts from 3, it will now end by 6. Riu aciari maugite metereire kuona kana ni megwikirwo daraca ya maguru iria niyo igukorwo iri kihonia gia gutura. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Roswangui.